Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kuri BF News, ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu caka gatondo turi genekerezo rya 17 kwezi ni kwa gatatu no mwaka wa 2026. Abenshi mwarumvise ku munsi wejo ivyabereye mu gisagara ca Goma neza na neza hagati mu buce bugiye butandukanye buri mwakino gisagara. Amasasu ubwicanyi budasanzwe bukomeza kubera muri kino gisagara, ariko abantu bakomeza kwibaza ati eske iyi ni wazarende barinjiye muri kino gisagara canke ni FARDC imeze gute? Ariko ukuri kwa vyose ukuri mu kino kiganiro, aho mbere dufise amakuru yizewe y'ibiko birabera mu gisagara ca Goma. Amakenga kaba ari menshi cyane ku ruhande rwa leta, kuko nta kuntu vyumvikana ukungene umuntu yoza kugaba ibitero mu gace uriko urakontrola. Ibi byose kabiri ko birakwiragizwa canke bisakazwa none umutwe w'inyesha baziho cy'u Rwanda, ata muntu aramenya ico bigamiye canke ico bagomba kunyegetsa. Ibi byose twabishize mu kino kiganiro, no gusaba yuko ibintu no gusaba yuko bamaze gukora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibibashe kugushikira ata kibazo na kimwe. Ku rundi ruhande hari impungenge mu gisagara ca Uvira yuko inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zoba zaramaze kwinjira muri kino gisagara, bigatuma hagomba gufungwa umupaka w'u Burundi n'igihugu ca Kongo. Abantu benshi bakaba bariko barabivuga kandi ngo nta nduru ivugira ku gasozi ubusa. Turaje tubabwire amakuru aramvuye muri kino kiganiro, ndetse amakuru yo ku mirongo y'urugamba cyane cyane aho twayatohorejwe n'umwami Gisaka kugira ngo ashobore kuduha ido nido y'ingene ibintu byifashe. Karero ntangure ndamutse umwami Gisaka, ndamuhe nikaze umwami Gisaka, karibu turaguha ikaze ubabwire abantu ingene situation zifashe muri rusange. Yes, nasoje inshuti nkwifije kugira igitondo cyiza. Turi mu gitondo cyo kuwa kabiri tariki ya 17. Nkwifije rero kugira umunsi mwiza 17 z'ukwezi kwa gatatu. Rero nyemerera niba wamaze gukora igikwiye tudatinze twihute twinjire mu nkuru ziramutse muri aka gatondo. Nonahangaha nkuko wabibonye nanditse mvuga nti ibintu bikomeje kutogera mu mujyi wa Goma. Ni nayo nkuru nyamukuru tugiye kuza kuganiraho, ariko kugeza ubu ngubu ikintu navuga imbere yuko mubwira neza ku kuntu uyu mujyi wa Goma uramutse, nyemerera mbanze nkubwire yuko ni kuvuga ngo muri agace gahuza Masisi na teritwari ya Masisi na Walikale, ni kuvuga ngo nimugoroba kari kamaze kwigarurira aka gace kitwa ngo ni Maremo. Nuko nguko bimeze. Maremo yamaze gufatwa, ngira ngo twakomeje no kubona n'amafoto n'amavideo y'abasirikare b'inyeshyamba za RDF bari gukomeza, bamwe bafashwe babohewe amaboko inyuma, kuvuga ngo abandi bari kubahata igiti baratanga igiti bica. Ariko ikibabaje nuko bo abo bari guha igiti cyase abo bari gukorera ibikorwa nk'ibyo ngibyo, ndavuga inyeshyamba za dede, n'abaturage bigendera ngo nuko ngo banze kwitabira imyigaragambyo, ngo banze bamwe ndetse ngo bavuganye n'abanyamakuru, abandi bavugana nabo kuri social media nka gutya, ariko abandi bavuganye n'abanyamakuru bazwi ku buryo buzwi yuko abo bantu ari abanyamakuru b'umwuga bakorana ibitangazamakuru, bakorera ibitangazamakuru bisanzwe bizwi ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. Ariko ikibabaje nuko abo bantu bose mu mujyi wa Goma, ariko ukibaza iyo bavuga ngo ni wazarendo iri kubikora, wibaza wazarendo ibifitemo izihe nyungu? No kuvuga ngo umuntu yafashe mikoro ajya kuri kamera aravuga ati nyamuna FARDC dukeneye yuko mu buryo ubwo ari bwo bwose wakoresha drone wagiye ibikiti, wenda nzabe n'igitambo nanjye ngende tari ku mujyi mu bohore abaturage turi kukanduye dufashwe ku gakanu. Ukibaza wazenda uwo muntu uvuze ibyo uri guhamagara leta, uri guhamagara bazana ati nyamuna muze murebe ko mwadukura ahangaha n'ubundi tubayeho tutariho, murebe ko mwatwamurura ibi bisambo hejuru. Wambwira ngo uwo muntu wazenda niwe yari buze kwica niba wazenda ari inyica? Ukuvuga ngo
ni ikintu rwose giteye agahinda, ariko muri Goma imirambo irarambaraye. Ni ukuvuga ngo abantu bari gupfa cyane, ariko hagati aho ugomba kumenya ko niba abantu bari kugenda baboneka bamweya inzukira cyangwa se intozi twa dusimba dutondagira, ni intozi ni imiswa, niba byaragiye bibajoboramo amaso biri kugenda bibarya aho barunzwe mu ahantu runaka mu byatsi mu bizu bitabamo abantu, abo nababonetse ntago birangiye, haragenda haboneka n'abandi. Ariko urumva ubugome bw'aba bantu, ndetse uri kubona yuko ndetse atari abantu bapfuye baziriye yuko ngo batagiye kwigaragambya bashyigikiriza inyeshyamba, ahubwo nuko no mu busanzwe bari baragiye bicamo abantu rusorongo, ariko isi ntabwo yigeze ibimenya. Hanyuma nicyo naringize ngo nsorezeho kugira ngo twinjire ku kuntu uyu mujyi wa Goma uramutse. Ni ukuvuga ngo nashyizeho n'imipaka y'u Rwanda. Iyo nashyizeho umupaka w'u Rwanda, byanze bikunze iyo mirwano iri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haba muri Goma cyangwa mu bindi bice. Ni ukuvuga ngo haba hari aho iri. Ubushize twibuke, ubushize naravuze nti ku mipaka y'u Rwanda byakomeye, abaturage bamwe baraye batanasize bavuga ati ibyo bintu ko twumva byatwegereye cyane ni gusa ntitwaba twambuka. Ndavuga bazamuka imbere binjira hagati mu gihugu, bave kuri biriya bice byegereye ahabera imirwano. Ndavuga ati nta kindi narenzaho gutegereza, ngomba gutegereza igihe ndi bubone abantu hano bari buze bakivugira ibyo bintu yuko imipaka y'u Rwanda isatire cyangwa se yugarijwe. Ubushize twavuze amakuru birangira neza tubaye nk'ababeshyi, kugeza igihe ambasaderi w'u Rwanda wo mu muryango w'abibumbye yateranye mu kanama k'umutekano, nibwo yavuze asobanura mu matariki neza twagabweho ibitero aha n'aha, ariko ntimwigeze mubimenya. Kubera iki? Nta makuru nyine bakeneye kutabwira abanyarwanda yuko ibintu byakaze, nk'uko n'ubu ngubu bababwira ibihano ngo bitsize, nta kibazo kabisa, mutuze ibintu turi kubikontorora neza, kandi ibintu byadogereye. Nyamuneka ibintu mu Rwanda ni ibicika, urumva? Ni nk'uko nguko rero agiye neza amakuru bayavugira mu muryango w'abibumbye. Turaza turavuga duti Uvira bagiye kuyifata, ibikoresho iki byose, ibimodoka bagiye drone iki byose bivuye kwa Dede, bivuye gutya. Byose mubibonesha iki? Hari satellite mufite zibibona? Ndavandika mbe nivugira ibindi mu gihe ibyo ntaragira ubushobozi bwo kubyekana, kandi atari uko bidahari. Tugiye tumva Amerika iravuze ngo u Rwanda ntabwo rwarwanye gusa ku mirongo y'imbere, kwanga abasirikare barwo neza pano noneho nginyeshyamba. Ntabwo barwanye gusa, ahubwo batanze n'intwaro, badeployinze n'intwaro, sophisticated weapons, hari n'amadrones, bakoze igishoboka cyose neza. Numva mvuye mu isoni mbona icyo nza kubabwira. Hanyuma naha rero muri uyu mujyi wa Goma muri aka gatondo, kandi nanagusaba niba tujyanye ku munota, reba aho hantu hasi hari like ukandeho, kandi ujye wibuka gukora kuri subscribe no kunzogera. Hanyuma rwose ibyo iyo bikoze inkunga yawe tuba tuyishimiye kandi ibihagije, ntago ari ugushima gutyo gusa ngo nukwako guca, iyo nkunga ibihagije. Niyo mpamvu ngusabye ngo reba aho hasi ukande kuri like, kuri subscribe, kandi ujye ukurikira ibiganiro bya Brisat TV, ntibikarangirira aho ngaho mu gendo utazaguma. Hanyuma nkomeje, ni ukuvuga ngo muri iki gitondo, ariko rero njyewe nabaretse ndaje ndi gushaka noneho umunsi uracyari mubisi,
urabona biracyari mu kajoro, biracyari mu gitondo cyane. Mureke uko umunsi ukura turagenda tumenya ikintu kiri kuba, kuko dushobora kuba twebwe turi kureba tukabona ibyo M23 yikoza n'amanyanga yayo, tukagira ngo ni bya bindi byayo yigabaho ibitero yigira ibiki, ariko nyamara aba bantu bashobora kuba bari guhondagurwa. Impamvu ze ngo amasaha aracyari mabisi, ndaje ndareba bikurikije n'ibiturika byaraye biturikira mu mujyi wa Goma, ndetse n'abantu bo ku mipaka bo ku mupaka wegereye uriya mujyi bagiye bavuga ngo ibyo bintu babyumvishe, ndetse bakumva birusaho gukaza umurego kugeza mu masaha ya saa cyenda saa 10 ku buryo bamubetse ibyo n'ibiti bimeze n'ibiti birongeye. kandi ni ukuvuga ngo ngiye ndaza kumenya, ariko kuko twabonye baraza bamwe ngo naba ngo nibijura ngo biri kuza kwiba inka ngo nibisambu babyere. Ariko ikibazo ndibaza, none nibo bongeye kwigabaho ibitero, cyangwa ahubwo nta nubwo ari kwigabaho ibitero, ahubwo abagabo barasumbirijwe? Nyuma y'iminsi 2-3 nibwo tuzajya kubona tukabona Wazalendo iravuze iti cyangwa se FARDC ati twatangije ibitero byo kwigarura uriya mujyi, ariko ubu ngubu bikaba bitarabivuga. Rero umunsi uracyari mubisi, turakomeza turebe aho ibintu bigana, ariko ubwo wumve ko umujyi wa Goma rwose neza izi nyeshyamba ziwufashe ku busenze bw'umurizo. Ikintu gifashe inyamaswa ifashe ku busenze bw'umurizo, urumva uburyo niba ugifite cyo utayifite urabyumva, urumva nakuvuga ngo byanze bikunze ni umuriro ugiye kwaka. Ibi byose Dede nawe ubwo ari kubireba arabikurikirana, hari icyo ari gukora, ariko ikibazo cye ni ukuvuga ngo niyabigenze gutyo, niba atari we nyine uri kubikora, ubwo mvuze gutyo nko mu gihe yaba atari uri kubikora, ari FARDC koko yahiguye umuhigo yuko igomba kwisubiza ibice byabo. Ikibazo ni uko aho ujya bagende babyishyure FARDC, babyishyure Wazalendo, bagende bakabyishyura abaturage ngo bari gukorana ngo na FDL. ngira ngo ku masaha y'umugoroba mwakomeje kumva bavuga ngo ndetse ngo bari abantu ngo ntago ari Abazalendo gusa, ngo babonyemo n'aba FDL. urumva rero aba FDL ntawe bafata yambaye imyenda ya FDL cyangwa ya FARDC, kuvuga niba ariyangira ngo tugenda tubona, no kuvuga ngo n'abaturage babigwamo, tugenda tubona imirambo ku mihanda, iki n'iki, abo bose baba barabishe babita FDL bagira ibiki ya. Hanyuma rero reka ngewe mwifurize kugira igitondo cyiza n'umunsi mwiza, uhahe uronke. Turakomeza dukurikirana aya makuru aya cyangwa n'ayandi, by'umwihariko wowe ugomba kuba utari bukureho ibiganiro byo biraza kuba rwose bihagije, nta kintu uri butuburane hano mu Gisate. Reka nza kugaruka rero mu kanya.